Izbavi mene svemoćni. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti. Braćo i sestre, Nikšićani i Nikšićanke, dragi, pomaže vam svima Bog. Evo i večeras na ovom trgu došla je rijeka ljudi čistoga srca i otvorene duše širom kao nebo. Evo nas zajedno svi kao jedan izgovori smo ovu gospodnju molitvu, Oče naš. Večeras ovdje u ovu Nikšićku veliku rijeku ulila se i rijeka koja je došla iz okolnih sela grada Nikšića. Da pozdravimo ljude koji su pješke došli iz Župe Nikšićke, iz svakog sela Župskoga. Ovdje su i sestre monahinje iz Župskog manastira došle i one pješke na opanke, neprestano moleći se Bogu Tvorcu. Evo, braćo i sestre, ovdje su i došli ljudi iz Dragovoljića. Oni su nam 2008. godine pokazali kako se svetinje brane. Došli su ljudi iz Rubeža, iz Granica i Lukova, od Ozdrovog plemena, iz Ozrnića, iz Bršna, iz svakog mjesta kuda je ta litija prošla. Ljudi su nas čekali i evo ovdje stigli zajedno sa nama. Svi neka ste blagosloveni, svima vam Bog pomogao, svaki vas dobrom darivao. Gledaš u srce čovečije, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Izbavi mene svemoćni, dušu moju očisti od otrova, od mržnje, sujete i gordosti, od vatre, pohote i jarosti. Više vas bilo. Bog da. Više vas bilo. Gospode, Tvoja je reč mač iskovan od istine. Gospode, Tvoja je reč mač iskovan od istine. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti. Iz blata moje ljudske nemoći, izbavi mene svemoćni. Ni prekini lance mojih okova, zlobe i prevare i zavisti.
vrata moje ljudske nemoći. Izbavi mene svemoćni. Sila je tamo gde si ti, pravda je tamo gde si ti, život je tamo gde si ti. Sa nama večeras ovdje je, slobodno mogu da kažem, naš Nikšićanin iz Danilovgrada, a trenutno živi u Podgorici. To je otac Boris Brajović, koji gotovo 30 godina predaje na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, a gotovo toliko da i služi svetu liturgiju. Oče Borise, dobro nam došli, blagoslovite nas i poučite riječju božanske propovjede. Braćo i sestre, Hristovi saputnici, vi koji razumijete sve i znate da vam naše besjede i propovjedi nijesu potrebne da biste znali da se istina naših sabranja ne nalazi u njima, već u vašim licima i imenima u kojima se ogleda onaj koji nas posmatra sa visina. I to je ona toplina pogleda na našim ličnostima koju osjećamo od onoga koji je sišao sa nebeskih litica da bi nas sabrao na našim ulicama. To je noćas Crna Gora, ulice i trgovi ljudskoga lica koje je obasjano radošću susreta čovjeka i prvolica. Naš Nobelovac Andrić reći će: zvijezdanog neba i ljudskog lica nikad se čovjek neće moći nagledati. Gledaš i gledaš, a sve je viđeno, a neznano, poznato novo. Lice to je cvijet na toj biljci koja se zove čovjek. A šta će tek reći za ova lica sa ulica, onaj koji nas je zagrlio ljubavlju, pa nas izabrao prije našeg rođenja? Znam da će mu sve reći naš Ćiro, profesor Nikšićke gimnazije iz Kadarske škole, koji je otišao da bi mu svoj dnevnik dao
I on ga je odmah upisao u tolike naše dostojne pretke i divne učitelje. Lica sa ulica naših litija, Gospode, to su freske na zidovima hrama koje ovaj narod podiže u slavu Tvoju. Tako je! I svako ovo lice ima svoje ime, Gospode, i upiši ga u onu knjigu života, da u vječnosti prosija se Tvoja dobrota, jer si nam obećao, Gospode, ko prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim, koji je na nebesima, i pred anđelima Božijim. Znam kad sve ovo mine i kad dođe red na svakog od nas da stane pred njegovo lice, on će nas upitati: ko si ti? A svaki od nas će mu odgovoriti: ja sam lice sa ulice iz Crne Gore, ja sam dijete Litije. A on će nas radostan i nasmijan zagrliti i odmah nas prepoznati i reći: ovo su djeca moja koja su ime moje proslavili i pretke svoje nisu izdali, no su potomke svoje zadužili. To ste vi, braćo i sestre, Hristovi saputnici, lica sa ulica Svete Litije. I sad znamo, kad se vole dva bića, kaže se da je to ljubav, a kad se voli među sobom cijeli narod, kaže se to je Litija. Litija i ljubav, eto to je ono što je Crnu Goru ovih dana i noći osvijetlio da bi obnovilo i preporodilo i svakim blagoslovom ispunilo. Budućnost je u našim rukama, braćo i sestre, ako se mi hodajući postaramo da sami budemo u Božjim rukama, noseći i one koji ne mogu da nas prate. I od sada svi vi osjenjeni blagoslovom i milošću svih ovih dana, kad se nađete u životnim iskušenjima i problemima, prekrstite se i rešite u sebi: ja sam dijete Litije, i čuće vas onaj kome smo tvrdu vjeru dali i kome smo se zavjetovali, i pomoći će vam donoseći spasenje i vama i vašem domu. Tako je! I zato kad vas pitaju ko ste, recite: mi smo djeca Litija, tako i nikako drugčije. I zato ne dajmo svetinje,